barutiganda batubatije wa mukobwa ntazoza inyuma ya Pastor Rutiganda, azoza inyuma ya John. Azoza inyuma yanje kugira nijuzo mu president. Tuhereze Yesu cyubahiro. Za haleluya za saa 8 saa 9 ni tofauti na saa 2 saa 1 za kubera ko ziba zifite imvange z'ibitotsi mu ruho n'ibiki, ariko izo ushoboye zigira amavuta menshi. Menshi Imana kuko mbonye abagaragu b'Imana. Narabatekereje nkabona n'aba bantu bose bari hano, bamwe simbazi. Hari ikintu kimwe nshima jewe kubera kuko nakoresha itani iminsi myinshi aruharahaga, noneho uce asa naho hagiye nko kusezerana uko yabonye ko nakabije. Iyo mpamvu nakangira ingiri mpa mikoro iminota 3 nza numva ngiye nko guhwera kumva umutima ugeze hano ugiye nko gusimba. Abantu inyota yo gatuti ayo ngo mpa iminota 2 wakubita turuza ya maguru aya ngaya yanjaye mwambona yabaga mu magufwa y'inka, yabaga mu magufwa y'inka ya yombi. Niyo bari barashizemo abakecuru kugira ngo sinkaza mbyina. Rimwe baritambika hano, irende baritambika hano. Nakaza no guhaguruka gutya ngafata hasi ngafata nahanga nkabona guhaguruka. Kaza numva nk'amazi karashoka mu mavi hano. Akaza nigisirimba habe ni umurwayi ameze gute, Imana ikamuhagurutsa amaze amakwe. Nahamagara n'umuntu umwe ngo bishoboka ndo mumuzi. Bishoboka mu Cibitoke. Arampamagara mu wiwe mu Kirambi. Arambwira ngo ufite amagufwa abirimo. Tindayakuramo. Yasenza gasengesho kangana n'isindano. Karesha. Abwira Imana ngo Mana shogora amagufwa yamataka arampanya rero. Ako. Bakubwiye ngo hagarara hano gatute. Kagira umugisha w'Imana ariko nuko kusimana izozuheza umugisha mu pastor uzozunyobora kubera ko azozanyobora neza niyanga mubwire ntewe kwa heri ndaje handi hameze neza n'amahoro kwa nyangira hano. Ugize Imana ndazamutse hano sinkigiri hano yo gukubita abantu mu menyo kuransohora hano ukanyema n'umwanya kandi uhari. Ariko Imana ishimwe ko yatuzamuye hano. Imana ishimwe ko yadushikije hano ku gatuti hano kugira ngo nawe tuzatwinjira n'iyinga. None ubigorigo ahindutse imbabazi abakugezeho bose barakira. Amaraso y'ukome yaramberetse avumuruho musozi warapfuye. Singitinya uwo musoro ahubwo ndawifungura kugira amaraso. Mukura ya mafaranga kandi abafilisitiya bikomeye babakunzira Sharayimu bagera Igati na Ekuroni. Abisirayeli baherako barekeraho birukana abafilisitiya baranaruka. ariko we tuzoshisha tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri ya minota navuze mbere. Ugukabya twatugeze Imana turagera
Dis-moi où ça. Amerika yose. Twarayisenye. Mwihangane njye kuzina kandi cyane usanga ku bitaro kubera impamvu ndimo gutekereza yishaye ariko gutekereza muri ase batese ndakuria kandi ndagusengera amasengesho y'isi ndagusengera narakugwaye mugwara iminsi rero turamutumira hari ariko gisebe ntikirashasha yamucura gatoya none hata kuchuri toke rujuma rero sumusazi yari yagwaye kimutara mwata ariko Imana y'Imana amaze sanga bamuzungurutse ko baramwamiza yahwereye umwana w'umukobwa w'imyaka 10 n'imyaka 14 ari kumwe na nyina yikoreye igishamba gacicuma agiye gucuruza hariya kwa Siyoni tuvuga tugiye kurira imbisi tumurogwaye nayende kubona umungu umuntu gukunda WhatsApp nawe ndebe kara karuru twahumva ko abantu basakuje kandi ko mu matwe za karuru k'abantu basi hari umuntu bagize iki waye basho
Thank you.